njoko o fogolen internet ke acci ñengi dimno yalla subhanahu wa ta'ala julentuler muhammad sallallahu alaihi wasallam e émission njom ñal ata ko num tohit neti fientana non rek alitik les anciens gloires o he fodna caméra fe ala la nun image mosuke aref Thior production tv ndax ay fodno micro koy elf elage sen e imbas no xanun koy no gijo andone interessan no gije nana in lamta in commentaire ke nday tam lala nun rek ciale ke saxtu nen xaye koy ibat num tohit e bugo bisida non ancien gloire mbugo bisida non wa andone wax deug yalla kede mbiden jom leg natabil kilan meke def tam meke def njaajmar o leyna njaajmar te fudna commune Diouroup champion ke kin no koy mbas ñol fa den yakara me xaja te bando nga hina lamit ka anina def nday mbudna fak fa fede fak ande wax deug yalla aji kade mbina o leyna njaajmar koy keke go rek ande innanoro imbugiro o foga ref xay deti dalen ciora bat num to hit koy afina non ke andone san laltit les anciens gloires ndax faaka mos amos a jag xay koy bat num to hit delay ngorke kede mbi na faak fodi ñewto gina ame o he farhamuno saho ñammak o te def antu njaajmar o he topna tokum a ref Saliou Njaajmar ndeysaan o he fadahamuno saho jannon a ref Manu agin Njaajmar o he koy no andan yal Paul Njaajmar yakaram illa nga rek ndeysaan yal gon layon kono o fogole internet ke xay koy émission spéciale o Thior production job ñala gar probatu bisidan ketna les anciens gloires nam imbika Thior xeja indok kam binne lamta den jar inde bandong boy andone njom na rokka tamam beru fo xaram biu boy de mbaska njom ko nen mbika rek Thior acca indet kam abdou wahanju kila ñowaga xana ma besule émission jom ñala daka nom tohid ne tefiantano émission ke sobik les anciens gloires kam ciati den nday tam bugo lamta den parcours ke mete berna nda bo imbiya dara ibato ngidim internet ke na yonale yon fa in na site internet fe yon fa Thior production tv te fodna caméra fe yal image mosuke o fodno micro al fa pogno elaji sen xay ino sate ciosan sate ada nday tam sate fa am na njom angimi njom o teref Njaajmar o layna Njaajmar koy ay fangom champion ngeen den men antu Njaajmar Saliou Njaajmar Paul Njaajmar Manu fi yaka so anu wax deug yalla yakarame xana ngarten nda ingar koy njassnor fa nun o he anone def le grand champion i mbaskani te présente o alay in gono fi simangolu alay o he rimuna fotimu afingan ko isoko ngar lamit ke njoko mbir iyo mi refu Antoine Ngom Njaajmar
fapena jarnu ngom isa ñiran Diouf waptaro Pejoor ya isaro Saren ey meke rimem meke yarum gayanak bon ndaxajum gaynak ey jokanjal antu yakarame ne laytanona a mosa noke andoona yee ten ref i anda o rimelole me ka rimte me kam maak to a yaro hit meke a fi ndeɓanongum fop nda itam a lay o timum fo i ndimuna kam ke andoona yee Njaaj Maar i layanga Njaaj Maar te fog na commune Diouroup xaye émission Njom Ñaal a soɓidom no saate of a soɓidom kam gentanof a soɓidom no ke andoona ten ref yontoogoona faak fo feede faak Njom a mbuggo lamito ndik no ke andoona ten ref ndax ke kiina fi'na o xiid wa no fi'na émission fa leŋ layatirum koy jaloor fe fi'oona kam saate fe xaye i ngarna saate fe ndax i mbaaga an i Njom ne andoona yee ten o fi'a wala fi'oogoona tambeero ndaan we yo tokoor ke yo wala a jeg wa andoona yee den ado xom Njom o soɓadna saate fe nanoogu jaloor den kaaga ɓekom Njom koor oxe Njom koy ka lamina fap ka lamina yaay i ka lam Njom fap ka lamina yaay so fi'an ya ta fi'an ya mbetanum ka felama fel nda pare no ngaynaak it no Njom o rokum kon avant Njom ne gayooga kay i avant Njom ka ngayoogu na Njom pare it kam moya saate fe rek bo kam saate fe ndax i ndeɓandong o layuna jaar jaaro i ndeɓandong o kiin a ɓeera taaga soit roka école arabe wala français wala boog roka no ke andoona yee ten ref a qooq wala ngaynaak kam ken andoona yee i ndeɓandong gara avant ndax meke jeg a wa andoona yee champion nga o nanoogu den wala boog roog a fi'a fi rek faaf fe maafrel tokoor ke maafrel o gar lam Njom Assane Sarr o ndokoor fapes faap babu fana moxna te tum maafrel meke no ke wetanuma o ndokoor fapes nata inu me mi wara mbaawin meen fudanano wala nananona fudananum kay i a jaga o drapeau a ngoyem ɓaat projet yom a jaga drapeau a soɓeem no ke ga'ma a jaga o drapeau mene o Mbedam i kaaga de nakideso i na jamono fe andoona yee koy ye fuuda kaaga reta yonoogoyen fo ten wala boog i mbudlan na a ngara'anga a soɓanno saate fe ye andoona yee fuudooga fo ten jegooga yeg-yeg nam ñoowtoogo na jamono faaga yaaga ken jega to ten a maafel Biram Ngom feke o nawle den yoonoogu anta ngara den fa Ousmane Faye fa Assane Maak wa ngaru koy a mbetu fa in bo neen i mbagata mbuud Njom i kam maak koy ino koy comme ka refna qeeñ in i ngar ndok no kaaga axin i yenu ndoka taaga nam nu soɓto saate fe a soɓ nu faka Njom com ke defa ko gene Njom ñaalo wala Njom o yinga ref wala boog sam traite nu mbiyoogu nawle ke andoona yee aussi wo fi xoof ndax o kiin bo ta roka ndik léegi-léeg saate fe a neewanga maya ñakkeer nawle ke andoona yee a ndaaplooxa Njom nam nu ndoktu kam Njom nuno ndax a jega nawle ka andoona yee ref a fa den meeke kam saate fe nu mbiroogu bo ye roog a fi'na koy yaak saate fe yakarum a njegno yaakar ino ka i njogoogu Njom o yeng i layoogun Yiliman te i layoogun in taxa bo nju'u caate ke xet meke Lulo Diouroup tout caate ke xetna in tout a nqetiid meke no ngel ne i maawra a part axa saate fa raqna ndam Yiliman i ndako soɓa den ndaa i mbiyoogu seka wetanga i sogo tet maawrel o raas kene com kene i kaaga dama o xiide à peu près yen maafrel i ndaplo naaga ay amatamin koy i de i à peu près a qiida podnum yaakaru ten nu ndaaploxu bo pare koy sekke fadiidu ndoka fa jamono faaga itam natango of ke ndeftuna saate fe wala boog caate ke nu nqetoogina o kiin o kiin a jega ma andoona yee nu ndaaploxuga to nu nqetanga itam a ɗomooga ye commencement fi'a kaaga ye i ndapa naaga wax dëgg mi parce que te refu ye ye roka Njom yaaga jegaam a kiid xar ɓaak kiid ɓeta fa leŋ to me refma maxey jega kiid xar ɓetik fa kiid ɓeta fa leŋ ren waaw kon anda yaaga a ta miñatat i ndiki i anda ye meke rime raplox Njom na jamono fum koy xalaato wala boog yego ye wala saate fe yegu antu a refa xa andoona yee wax dëgg yàlla saate fe koy yakata a rokna Njom yen roka Njom ne koy 87 ten rokum Njom ne danaka pour normalement pour wiɗanam Njom 87 o
nam rokto na 87 faga ndax hokkin aussi a liɓa xoxum nda itam nam nu ñowtogu na saate fe ndax la aye nam gol ne lew taxa ɗoxona njom ne Assane ye Assane a watna meen wo fi xoof nam wajanto d'abord ndax o kinarta bo andeer fop a yakar koye ten refatu oxe andoona yee ten waru remplacer a toko Assane maaga koy yeg fe mbajur ke reto tokor ke reto wala saate fe ngoy ngoy wala wo fi xoof nam saxit o dal avant o commencer o ndeɓe sax rema took waga inum maaf fe rema tooke wa inum maaf xa teɓa ga maafo go xam ka dal in bes fa leng da in tufa njom fa ngeesiin yono waam de Joseph Fap Manuel fana i mbad i maafre bo taga am wa i mosi bug andoa keke yaam andoona gama roog sax ka fuuda wiin we axa njom na fuuda wiin we fi'un te le andiim an waag keke de i ngar bo no mbaan fa ta ɓisa in campagne a toxalna saako i ngarta laya Paul Binta jega o drapeau Maako Diouf a jega drapeau Nemere jeg o drapeau am koɓala neme a te i maire jego drapeau te hey o leya nga na xucuta i njab de nda ne jego drapeau fele leyel ngat o xidum Djilas ngoye Lul Ndoundour njoglo daga bin took den mbagogu ndeta njoglo daga no tut maafre ma fi minale Omar Boyara maafam i ngar njom ne Lul Ndoundour i njangtin na mare fel i ngara ma wal jal diminal ma rel final inte Djilas inte fi mbeta faleng de min ko fop me maafre ka ndef ngaj mo cung bo mbaan maaga daal i mbi'a maaga première fe no maaga no jamano fa koy anda a laya poussiére a jega raw gadu jega a caf a jega pir a jega waaw no jamano faaga no commencer no koy bo yegid ndax i njom nu ga'oona koy a jega ka te yoonta ndax antu a jeg doole wala boog waag njom te xoolo xooxum a jang payum na fi'um rek a ret kam ngel ne safnu ye andoona yee koy wax dëgg yàlla i njom ne saate fe a yakato jegate xooxof ret an bajur ke fapoogooma wala boog papotew quoi wala boog antu daal mi ando dal ten fapotoogu i mbug an no saate fe yo wala gila sax yen maafre be jega drapeau yaga yit yaga sax wiin soora sax waaguma jego drapeau ndaa koy ma bo jego drapeau mbaan fa koy ku xew ina xew njom nu warna ret saate fe duga fokor kana ngel ne da lay fi nene fi nene gari fi keke i mbi'a kaaga ba fud quoi i mbi'atnooranga yit naga ref quoi i ngaranga meke ɓe ka ngel ne saate fe tout meke ɓegun ngel ne ya i mbi'atnano i mbaxtaan bo pare o wurano fo wontook ku i mbi'ka i mbadanga ta leer ndax in nan aye koy wax dëgg yàlla ale a ɓeeɗoxange nuun hey a ga'ooga de i njom moom nangam ndiiki maaga yit anda leeg-leeg i ndet ma na xan i ndaw taaga xaye koy i njom kam saax a jega i njom gila saax o limanam d'abord yeg jool ne fi a sutoxna kam saax le o yakarele o sutoxanga rek de yakare anto xigara arten saate njaƴ maar na jamano faaga génération fum xetit o waago o layaxame wax deg no sotoxanga na den rek wax deg yàlla waaga mo yakari drapeau génération fum a ref ka daltuma meeke bo kate Djilasin fo ke wilox yen maafre me ino'anga yaga Lul Seseen manu fo maak manu fo ndeɓ Ndobe ñaax yaga sax gabu fiya fule nene gabu ga gudata bi de karok kam fe waga tuga a ngetanga na ngel ga citira anda ye den kenu saax leŋ xooxe andare ñaaxe andare Ndurin Jamme yin Samba Njuma yin Mam ko jon tuga a yoona Paul Binta a yoona fa Malko Nju'ax fa Bukar da maafrel fale wo so Seseen mbar jem a communiquer o Lul Seseen we mi soog na xet ka fo den xel ke de wuna la defa ka dawla kurpana hak win na huk wala no la to gambi du ko drapeau le to mi dom na xet ka wadin we ke ci dara in ma rawad ba ndaw ko drapeau le ka